borok 30 tarikh suno nungkha meeting khaiya meeting khainai loge no DM saklai reka thani demarcation khaidi joint demarcation khaijani bage joint babe demarcation khaikya khaimani bebag ADC area hobjak dongkha bor nagar panchayat khaimen jagao hige apro borok khaini hai taisa sapira amo tabungla sing demarcation taisa khaipina ADC government by state government joto unko nai nai khaiye abon pore borok saklai pinai ini samani abo borok suno thokika actually borok kuno sungbai teisa demarcation renani kok sayawai na borok mia 31 tarikh no borok abo saklai reka mo nagar panchayat hisabe borok declare reka gabone bage baidyota mangka je 1 tarikh jini January 1 tarikh baidyota mangka senghanai kagos suibulai sui hanai yapar panya nangka sini ADC area putui ke khobjaka gabone bage takuk tei bukhurok ang joton thani koina musungo singoro gubuno राजनीतिक no torja gawe dofa hamkrai bagai sine ha ya patolana hana narangna bagai je babe sini ADC do general khai tongkha aboni boisingo nagar panchayat snamai borok tam khainya nai tongkha abo to sing sinani naka aboni bagai sing phade sing tam khabono narang nai sing abo wansong nai phiaba osubai thaglakmo judi borok kaham ke demarcation khainai ADC area no ya kari yangke sobala koto solina असुख जरा जनगण जत खातजाक अम सिविल सोसाइटी हिसाबै जों जागाव पलिटिकली सिविल सोसाइटी हिसाबै जों माफाया जों अब जत रेडी जनगण रेडी आ जनगण आफुरन बरक साइमानाय तामुंनाय इंया आबनि बगै जों जतन रेडी दंनानै थु आं आसुं कयनाय जों लुकुरं जतन के नरक जतन खनाय तंखना तै नुगैबो तंखना मीडिया रक्तै जे चिनी ओ Bishramganj Nagar Panchayat khaina hanai kaisa borok notice ramani angke Nagar Panchayat to borok khaina ni bagai sing borok no mana khaya borok khaiteng haipono no saimano o koikdino media o je Nagar Panchayat khaina thangmani jagao sini ADC ni gabangma elaka khop jagai tongka gabno teinai sing koikdin sikang 29 of hainai sing memorandum submit khaibekya angke singno DM sini honorable DM singno ringkha 30 tarikh ringini singapuru kabangma kok salaimani bisingo bo sakaje ADC area je kalai tongmani je disputed area tongmani abo khobja gala khnai GPO phaigala nagar panchayat snamai mangla khnai angke amai keno sing bo samte kok burkhate joint visit khaine nei joint spot visit khanya ni nai angke abono teino sing nai tongmani sing document collect khai tongmani je omorok ADC khobjago mo khobjago nai nai angke a bisingo no tini hai tini 31 tarikh angke tini 1 tarikh tini mia 31 tarikh mia 31 tarikh tini limitation abo final karir kha angke a final karir mani angke abo without tini notice abo phaikya hotat जों साइमानै दिनै 1 तारिखआव जों हाय हाय मा फाइलायखवा DM no टेकाइसा हाय हाय चिथिरनानि बागै चिथिरoi आ जागा जों DM बाय मालाय कक साका तै बनो गोबांमा जों डकुमेन्ट बरखा जे अमरक ADC खबजागो अमरक खबजागो नै जों बनो डकुमेन्ट बरखा के बोसंनो ताबुक तो जोंनो आसा सरिरो बजे जोंनो होब्रिरो थांमाने आ सामंनबो जेंसावि tlangजाक नाय नै गाबोनि बागै दिनै आं जों जत अरो फाइनेरो प्रेस मिट मा खाइमानि कारण अमनो जे जों चिनि ओ Bishramganj एरिया ओ तंनाय रो जे ओ जागा खबजागै तंनाय रो बरक इसारि रिमा तंनाय तामनि हिमाले जों साइमनो गोबांमा अफिसार्स रो जोंनो आसास रुइ आ आसास नो पुरन खायां मानि नुगो आबन बागै तिनि तो जों बबाय मालाय फाइका बसाका साथे साथे चलि तंनाय ते स्पॉट विजिट बसलिनाय आ JDC नि एरिया नो एक्सक्लूड खाइजाकनाय नै अंके हाइपनो जुदि बसनो रिंगलिया का के जों जत रेडी मा तंनाय कटर प्रोटेस्ट खाइनायनि बागै अमनो नो आं विशेष खाइसिनि लुकुरकनो जे नाय तंनाय मीडिया नाय तंनाय ना कक जाना मुसुंगो अंके ताई सिनि ओ जागा फाइजाक बरनो कक सिङै मानो नरो नंनि सोंजानाय रक नंके language
norok no belai cha hamai marok kai tori bisingti wan songbaya bo suno 30 tarik go 29 tarik go sung bonu thane kaisa